Hello, good morning. Good morning, Tare ko. Polity si tàu đối xe fundamental right ko. Fundamental rights. Polity tàu đối với quỷ đấy. Tụi nó mấy khá rất quỷ đấy. Còn nó là lấy ra rồi tàu thổ sẽ phát vật. Polity. Fundamental rights ko. Fundamental rights. Fundamental rights se chao ko yam na ado fundamental rights ki magi mo kano se tawak ke fundamental rights se akoina mas fundamental ko is okay why it's called fundamental why fundamental line ko is okay kana fundamental rights ko ai khangamani na adum khalle ko fundamental rights ai taragadi kari no hai se khangamani na khalle ko fundamental ko is kari marang ina haragadi koina mase constitutional pb right ne constitutional constitution na pb right way begini mas fundamental why fundamental line ko is maram se ko aduduga atopa right me amsu le fundamental right na taba atopa right me amsu le ko Indian constitution da bataba fundamental right chi constitution na masana pizza constitution na ai sigi right chi medi praja myam da pirage haina piba right to work na ka adudu ko na fundamental rights ko adugi ba right to work na fundamental rights ko so constitution na pb ba aduga kari tawge hara kanda koigi country sigi development da su yamna essential oibudo ko adu maram oibuduna maram ora kanda koigi kano se fundamental rights ko fundamental rights fundamental hai se kauri ne aduga koigi di kano id koigi si fundamental rights koigi di koinu maming atopa da kai kauri da alternate name da koina Magna Carta ko of India Magna Carta hai se USA government ki USA ki fundamental rights to koina Magna Carta di lai na lawe ba haiba Magna Carta se asise koigi oina di fundamental rights koigi di Magna Carta ni habdo haidi mai alternate name do ni ko magi objective se objective hai taragadi kai no objective se objective yam lay haidi kari marang ni koi fundamental leram ni se habdo ni ko objective se ko haidi promoting koigi political democracy se laina bagi tamakta koigi political democracy se imaman sai se political democracy se kaino ese political democracy se mamangi democracy preamble naina ba kano da preamble gi video da yeng bio video number di kaure preamble gi video da political democracy se kaino haina naina krame adu da so haija krame fundamental right se political democracy link na ba kita makta
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯔꯨꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯪꯇꯧꯗ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤꯁ ꯐ꯭रीडम ꯂꯩꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔ ꯁꯨꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯇꯧ ꯀꯣ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤቭ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯀꯣ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯄꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯩꯀꯣ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ everyone except ꯀꯣ except enemy alien ꯑꯗꯨꯒ everyone including enemy alien ꯂꯩꯀꯣ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯂꯤꯌꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯤꯃꯤ ꯑꯦꯂꯤꯌꯟꯗꯐꯥꯎ ꯄꯤꯗꯕ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤꯃꯤ ꯑꯦꯂꯤꯌꯟꯗꯐꯥꯎ ꯄꯤꯗꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯀꯥꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤꯃꯤ ꯑꯦꯂꯤꯌꯟꯗꯐꯥꯎ ꯄꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯥꯏꯠꯇꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯥꯏꯠꯇꯣ including citizen only ꯄꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯩꯈꯥꯗꯗꯤ ꯍꯪꯉꯛꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯣ ꯅꯩꯅꯕꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯍꯪꯉꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁꯦ ꯍꯪꯉꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ MCQꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯒꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯟꯂꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯨ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ 15 16 ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ 19 ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ 29 ꯀꯣ 30 ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ 29 30 ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯈꯛꯇꯪꯅ ꯄꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ everyone except enemy alien-dꯗꯤ ꯄꯤꯗꯕ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯣ enemy alien-dꯗꯤ ꯄꯤꯗꯕ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ right to life-ꯁꯦ right to life ꯀ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ like article number 14 ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ 20 ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ 21A ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ 22 दगिना 28 फाउ को सिगे फंडामेंटल राइट्स में हम जिंगसे कोई ना कनोदा फंडामेंटल राइट्स से सिगे राइट्स से एवरी आईडी इनेमी एलियंस ना तना अतोपा मीजिंग एलियन ओइतारगसो बीबर राइट्स सिंग को फंडामेंटल राइट फीचर्स आइतारे अदगी फंडामेंटल राइट्स से
number 2 subada fundamental right akoina absolute oide hai not absolute ko absolute oide habadi pire haina athingba leitabida pangpida pibadu tawde but qualified haidi koi qualified hai taragadi government na athingba kradi dum thamye ko haidi koigi reasonable restriction naina ko reasonable restriction naina ma koigi government na ko thamne fundamental right che pi thoe haragasu koigi restriction kharaga loina na pibado habadi right to speech pire khalase ado right to speech pire na pangang ma yade dana ko adugumba ko reasonable se kanana define tawdoina haragana state na define tawi ko state na define tawba reasonable restriction khara indi fundamental right che piraga su absolute oide haidi loina ma pibado na te ko Roman number 3 da ko aduga fundamental right ayambase kamai tawga kala available against state action state ki mayokta tawbana ayambani hoi kaino khara lei exception khara lei ko kayani state ki mayokta tawdaba exception khara bidi lei but tawdabu state ki thabak thoramda athingba piba or restriction piba adugumbana ayamba oyeba ko fundamental rights adagi mase negative oibe yai natragana positive oibe positive rights oibe negative right hai taragadi akoigi state ta limitation thamba state ta limitation sisna hani positive positive hagadawni positive ko se positive se sisna koigi empower tawbado empower citizen ko private empower individual or agency hai tare ko individuals ko sisna amazina empower tawba amazina negative reaction negative kaidi negative sina kai haini state ki function se limit tawba duga positive sina ko example amanda piramge du haramge ko example se koigi say right to RTE ka se right to education article number 21A daga yawi se aduga negative kanogi apha punya daba khotaba article number 22 ka se koigi detention ya handaba the state na pangtaw taw da handaba state ki power da limit tawba ko sisna positive rights ni sisna negative rights ni ko 21 ko example loina ma pirakini hujik khara sum hairam by one my features sinse ko hai horen loina ma sise explain loi tarokini ko 5 subada koigi justiciable habadi koigi law se enforce to we abada hadi just na karina ma se hujik haiba piriba pot se constitution se law yawgera yawroira law gi darkar ta di ko hadi ek pass tawgera tawroira ek pass tawrsu yai pass tawdrsu yai ko court da adum enforce to we yai court na right da ek constitution si hairami haraga right dum tawe yai ko aduga supreme court na guarantee to rights ne basis ko ataina guarantee to right na te supreme court khatana guarantee to ngam ko adagi koigi permanent di ma se hadi not sacrosanct
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯀꯣ or permanent ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯁꯕꯅꯟꯗ ꯚꯥꯔꯇꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯀꯣ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔꯗ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦꯀꯣ ꯀꯣ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔꯗ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯁꯕꯅꯟꯗ ꯚꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯤꯕꯀꯣ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯀꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯔꯃꯦꯅꯦꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ suspension during national emergency ko national emergency ko adu national emergency lerikanda suspension tawba yadaba ek ani khak lei 20 article ani khak lei 20 ga 21 ga sidi tawba yade ko 20 ga 21 ga sidi tawba yade adu atai di suspension tawba yai ko sidi yade aduga magi scope se limited oy scope limited ko fundamental rights se sigumba kharadi fundamental right ko sigumba kharadi fundamental right ko de khote adagi ek se fundamental right choonli ka haiba se limit tawba yai magi scope se kana karam na limit scope limited by article karam lay article number sise ai loin explain toroke ko 31A 31B 31C ko 31C ko aduga 33 ko adigi 34 ko se armed force 33 gida armed force ki do 34 sina martial law gi ko asigi hariba martial law di fundamental right khara di dum chatna ba yate kandi force to ba yate martial law ko armed force so martial law chatna ba matamda fundamental right khara limit to chale 33 da su fundamental right kai the armed force the fundamental right se khara madi fundamental right khara madi moi gi kano da tawde da ko adu dun ko se kari lo adagi 10 suda koigi kai the self explanatory or self-executory ay nga sabi mase kadawga harakanda executory haroko executory self-executory hay mostly ni ko loina mag natte habadi khara madi law darkar lebe yawi khara madi to law darkar su lai lete law darkar letrasu koigi law darkar letrasu dum kano tawba yabdo hindi chanaba yabdo oy ko khara madi law darkar ya ko mostly ko duga ko mostly execution self-executory and few required law some example pirabada koigi article number 35 se article number 35 example ni ko se example the article number 35 35 se ne kai hai ga kan da koigi parliament na khatang pass tawba yaba parliament na khatang pass tawba yaba state legislature na pass tawba yadaba ko law le state legislature na ko legislature ko pass tawba yadaba law le
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤꯁꯤꯗꯀꯣ ꯂꯣ ꯂꯩ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯗ ꯀꯛꯊꯠꯂꯝꯃꯦꯀꯣ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯅ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯣꯁꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯅꯝꯕꯔ 35ꯇ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯅꯩꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯩꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯅꯩꯅꯔꯛꯑꯦ article number 1 dagini hawrisi ko kuin nainerisi article number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ko ado ngasi tawdu ngasi nainadoise 12 dagi hawdoini ko 11 bawde koi citizenship ta 11 baw nainagre 12 dagi hawraktoini ngasi se ko article aina para taksari se article ni matungena dum taini ko article ni matung article number 12 dagi hawdoini ba fundamental rights se fundamental right है fundamental right से article number 12 तक होदोइनी को तो 35 तक लोइदोइनी अदोगा मासे part से क्या लेगी हर कंदा part क्या सुबह fundamental right से part number 3 दिया हुआ को part number 3 दिया है कोई constitution नहीं ना मतलब दसो part का से आई हाँ बहुत बड़ा constitution भी नहीं ना मतलब दा part का से नहीं नगरबनी को अदुदु मयामना दुम आइगिसे sequence नाइना दुम तारगदी sequence नाइना दुम येंग तारगदी आइगी वाखंददी खंगनीना खलिको आइदी सिसे सुम आंसर कनोगासे अने fundamental rights फसना follow तौ तारगदी दुम खंगनीना खलि येंगसिको ngasi ताकतोबो पोचा हाइफेट आई हाइजरके ngasi की पोच से आई fundamental rights से सिजना introduction को आइगी ngasi अदुगा कोइगी जिददा मयाम कोइनो में येंगी को आई कैनो मो उच्चारण के आइना ताकदोबो पोचिंस द करी करी यावगे दो fundamental rights as an fundamental rights से करी करी यावगे दो आई ताक्सर के को min nan tanga di ko okay आई उच्चारण के हाना सेटअप जता होद्रे सभी याद source मैम ओबी को को fundamental rights से part number 3 दिया हुआ को उई को मैम part number 3 दिया हुआ fundamental rights से आइना fundamental rights को fundamental rights संग ताक तुई से आई हाइजर के पर मथा मथा हाइपेट introduction और सिक्की तो मचा में बिगरे करी करी ताला का दोइनो सी की ताला का तो वो पोतो करी करी ताला का दोइनो हाइवे हाइपेट नहीं नजर के को असे में fundamental rights दा याव रिसिंग से आई class अमा गुम्बा अनि गुम्बा सुमाइना सिगे अनि सिदा आई class अनि गुम्बा ई तौर कनी को class अनि गुम्बा मैम उबी को class अनि गुम्बा pointer गुम्बा याव दसा
pointer amtang pointer big pen ka angle set up toramage and see setup stone big pen. What is that big pen? Pointer yung bumamali ni plus. Big pen shortcut. Okay. Thole. I pointer amtang toro ta kitong. Okay. Pointer because of pointer. मैम ऊबते जो अभी कर्सर से ऊदर को मान लेगा और कर्सर से ऊहनिंग में और तो दे पेन में ये आगे को सीगी कनो से सीगी कनो से अन्नी से classification of fundamental rights का कोई कनो से ngasi tawduni ko ngasi se ai tawramage hadi article number 12 ko 13 ngase ko aduga koigi right to equality ga kano ga sina haying tawrage right to equality sina koigi right to equality ga right to freedom sina haying tawrage right to equality se katang tawda dum ngasi di dum loy kanam haying dum loy doi male ado ngasi se classification of fundamental rights ka general provisions article number 12 ka 13 ngase ai tawrage ko aduga sida yaurse article number classification of fundamental rights ta asi han hairake ko classification of fundamental rights ta original se koi taret le original se taret le manung sida koigi kai haini taret sida original se taret le manung sida koigi tasena right to property se yawe ko right to property ko right to property yawe taret sida ko adubu right to property se lawthokre karina lawthokre ge har kanda 44th sise pa kale am hangi ko 44th constitutional amendment 1978 sisina lawthokre ko aduga right to property se krai da hakre ma se legal right oina article number 300
article number 300 A the hapre ko part number 11 12 ko sumana right to property se aduga sigi huzik lady 6 se right to property se yaudre right to property se yaudre ko sumana lay huzik lady ba pot se ko huzik lady ba pot se mine presently huzik lady se ko moi taruk se le right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religions, cultural and educational rights, right to constitutional remedies, fundamental rights. Aduga ate sisi tamakini mathang tamakini ko hadi ngasibudi kano ni magi general provision haitare ko ahoboda leiriba kogi starting leiriba definition general ba definition khara piri article number 12 ka 13 ga ko sising asi tawdoi aduga yari sing sa happy yengam se ko original do yengar so original se right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and education, and right to property to article number 31 the yawe basis original that but low talk basis to there is the yaudre dana 31 ji yaudre dana 31 ji pra low talk ko yani ko duga koigi general provisions da koigi general provision asi tawdoi se ko general provision se koigi definition se state definition of the state article number 12 ki definition of the state ko duga article number 12 se kaman kari da define tawge haidi article number 12 tak haidi state hai se kaino define tawroga de state hai se koigi union government yawi state government yawi local authorities yawi other authorities yawi private bodies yawi ko private bodies yawi ya yawdabe ko adu yawdo karam kan yawi yawde adu do I use explain toroke ko adu duga state ke right haidi right kare state ke action right kare di to kari karam na ke against adu do hangdeni ko adiga article number 13 jiti pura doctrine of judicial review haraga su khangnai ko aidi maje mana establish torise kogi judicial review se ne aduna article number 13 je judicial review establish tongnabagi damakta hapakpa aidi judicial review habidi kogi ngasai kaino haigidra ngasai example lama ai kaino ma haijarake ngasai gi sigi kaino do range ko ngasai sida koigi fundamental rights se to available against sida aise available against state action hydro available against state action available against state action sigi available against state action se article number 13 ko article number 13 sida p doine habidi mana kamaina against state na tawba thabak sing se judicial review haiba pot amaka puthola ane judicial review haiba judicial review sina maram orakanda state na tawba thabak sing se fundamental rights na thing doine judicial review sina nongmai maru oiraga ko supreme court na judicial review se nongmai oiraga ko nongmai magi nongmai oiraga judicial review sina nongmai oirakanda government se mana adi nang ahenba tawba yaroi haidi khamdini government ke against thabak tawrokdine judicial review sina supreme court ki magi nongmai oidaini ko adi adudani
ado judicial review na nomai oi bangam jari je kanana article number 13 jina power p bani article number 13 jina supreme court ta supreme court ka na de ko high court jini ko high court ka supreme court ka sida article number 13 jina kai daw har ka judicial review se CG nawani high court supreme court CG judicial review je CG government se magi power se khara handalu haidi government se government power to incheck the thamu haibani yandarani ko adugi wari ni ko haidi aduduna ngasai sigi article number 13 hai tare ko article number 13 se yeng se ko a definition of the state ngasai legre judicial review se kari yawi de yeng se judicial review de yawi se koi law fundamental rights ka chana da law ko aduga fundamental right ki manung leiba law si ai ziki article number 13 je fasana explain toroki ge ko aduga leihoriba topa sing city ho kano hayeng torok mathang torok ko video mathang subada sil taising makhagi jingse hayeng sit loin tor adabani duga sisi katang yingse sisi katang ko koni yeng du se kaino general provisions id definition of the state aduga judicial review se san yeng se ko ai mathang irakhi ge duga kano tawse kano se torok sigi kano se torok mathang okay ahamada kone naina se general provision ki da koi ki article number 13 ko ina this article number 13 ko article number 13 article number 12 article number 12 article number 12 से article number 12 से तो जरा देखो direct ay copy to जरा ay copy to dengan CD kara sumaina to ko hayeng ay sim to ga han thamba to ra videos article number 12 article number 12 article number 12 level 12 12 का 13 ने तो तो ने को 12 से पूरा okay ma'am ubi ko to list को article number 12 तो चला article number 12 से man hai sida is higher mi se kai kai no habit si hana habit I explain to ko article number 12 tare mi se kai no definition no piram man definition hai article number 12 se definition hai piram part number 3 fundamental rights hor ko tam na ke dawe general hai mana definition hai piram definition hai bisi ki main meaning se kai no
I bet definition sigi magi meaning se koina that hires in this part unless the context otherwise required the state have a state has sigi definitions ma pyramid the state and hires the state includes kari ni is a government have a parliament of India have a the government and the legislature of the state have local authorities have other authorities to the other authorities and hires within the Indian territory of India under the control of the government of India. Shilesa kitang koina gyan daroi se karam hayagati other authorities haisini sigi other authorities sima gyan daroi aduduga toto kharasu manas the chanda ko article number 12 ki se article number 12 ki sigi kano se habit article number 12 ki explanations habit itaw ko jar tawrage article number 12 se kadaw hara kanda koigi jeda koigi yarise government government of India kari yawe ba jikito state ki definition state includes haitare ko state includes state there is a state includes kari yawe hara kanda union government yaw se kai no haragadi executive am yawani government of India se executive ni magi adagi legislature yawani legislature da kai yawani parliament ada parliament da lu yawre president yawre adagi kano yawre lok sabha rajya sabha yawre adagi state government the state government gi magi executive adum yawsarani executive adagi si government of the state ki government yawani adagi legislature yawani legislature dana koigi kari state legislative assembly natre haragana or state legislative council adu jing yawani adagi local authorities te yawde se kari yawbe local authorities ta koina jing bada local bodies yawi local bodies ta municipalities panchayat adagi municipalities adagi village panchayat adagi local bodies ida district board adagi implementers adai to quite last or other authorities and yawgitra other authorities to arthan the other authorities has yamna hadi consideration de iramji yamna vague oidana hadi karan kari bu jali jano haibido hamnei dana questions aduna other authorities yarise kari no sini ko hadi other authorities se moina khanaba matamda kadog harakanda supreme court hoina natraga court na khanbase kadog harakanda form the native not the form the native not the form but nature of its function id authorities ki magi function se authorities ki kadoga magi function nature haragana magi extend habadi karai about the government sina
extent of government control government sina karai faba mase control tawraga thamge habdo adugi matung ina natre haragana magi function mase kari kari thabak tawi natre haragana mase government na control kamain tawi habdugi matung ina ko haidi other authorities se lepe other authorities da loi shuna ba yawe ba di kadar ga harakanda statutory body yawe ko statutory bodies के example da LIC gumba ko ONGC gumba ko मैम ama legre ko example मैम ama legre paige legre ko statutory bodies ta adagi non statutory bodies lay sige examples in se khara phajan na dawni ko non statutory body authorities the government के authorities na tarasu non-statutory authorities मैम लई adagi registered societies kind of lay ko registered societies ko adagi sigi mayam sigi magi criteria khak lay criteria masidai sa chanbagi criteria hai tare criteria haidi ngasai sigi criteria extent of government control hai tare sigi criteria karam sigi criteria se kamaina kanana pigara kanda 1981 da kogi ramana daya ram case 1981 da kogi case am khak tawge da sigi kano se pi haidi ngasai statutory haidi kari yauragadi criteria se oidoino habjigi matano ko kari yauragadi magi government ki control makhada leidoina government ki control haise kaino ado haibadi government ki share yauraba ko government ki share capital yauraba natraga financial aid yauraba ko financial aid yauraba natra haragana monopoly status yauraba government monopoly status pibi bagumbo ko natra haraga deep control government na tawraba natraga public function da yauraba public function sidani ko sigi maru se public function sida su example am khak lay public function sida ayarake public function se koigi public function ni haraga koigi keno tawba hai tare keno aidi state amani na lawba hai tare public function ni haraga state amani na lawba mayam na di state na te na khanaba body yung khak lay aduga adagi government gi departmental transfer ko adu tar other authorities da magi sigi criteria singse haidi public function da yawgadaba adagi kano da yawgadaba sigi public function sigi example kharbirke example am kharbirke ko example da koigi kay haini nayara energy company khak lay ko energy case hai sigi 2025 March ta tawgibani ko khabar ba mi di khangani nayara energy case da koigi Allahabad ki high court na rai na tai ko daida asai gi nayara energy company khak lay nayara energy company hai ko sigi nayara energy termination hai ko nayara energy termination hai na company khak lay adudaida koigi mase nayara energy se kadoge harakanda state na teno ko is not a state ko because karigi koigi because sigi nayara energy terminal se kadoga private company oibanina koigi kano se haidi
state ta chanba yade na rai ama tae adigi aduga chamanaba incident amadana akoigi BCCI BCCI ki case amasu lai ko BCCI ki case na 2016 da BCCI case 2016 da sigi 2016 ki case na BCCI jina kamai to gana kana BCCI se koigi state la state na tabra sine ko BCCI di khangidana cricket ki koigi kano to koigi India ki cricket ki association ko adu sigi BCCI se Supreme Court na tabadi kadawge harakanda BCCI se koigi state na tae kari marangi no haragadi maase kaino state na tae kari marangi maase ngasagi aina bado kari public function da yamna yawgi public function da yawe na maase state function da halle state da halle ko tai mi khara nadi state na te khote ka na haine but maase public function yamna significant over public function lay na state o hele sumai tawdana exception kara example khara lay ko from example aina sum piramane hujik Supreme Court na kari hari ge Supreme Court na kai hai ge har kan Supreme Court hai se kari gumba private company oigera ama oigera private individual oigera private company ko working as an instrument of state ki instrument amoina function torba ngasai state haise ngasai ki article number 12 ta hai gi ba mathak ta hai gi bedani ko other authorities sonate atopa state government oigera ma oigera mathak ta yam hai gi dana ko adugi state aduda yawa state singse masisi ki instrument oina thabak torba ko adu taradi ma do state ko state ta chingani private to state ta chingani ko private na state ta chingbai wari ni ko adu natra haragana kadoge harakanda karigumba private individual miyema private individual miyema kadoge harakanda koigi ko private individual act enforced by any authorities adi government ki authorities ama any authorities ama kana koigi private individual ki act se private individual amana thabak tawse koigi any government ne support tawraga thabak se ko private individual ne tawduni ko government ne support tawraga tawro adu taragani madu du ko na state act aina kana ne state act ko adu sigi hariba ani se kaino da husiki nayara energy termination sida se nayara energy termination sida di yaw da baini ko maze state ta chalan gidri se adu karigumba nayara energy termination hariba company private company masaji su karigumba government ni natraga any state amagi function torom taradi mazu state ka chingduni ko natre haragana private koigi di kano company any company ko private individual or sare private ko ngasagi do kari public function da yam fazana tawraba doi taragadi madusu Supreme Court haise public function yam toi taw taragadi madusu state ta chingni sine ko adu natradi chingwa mana exception khara sta cover da yaw gi bini sisu exception da koigi kadoge harakanda unaided private minority school se aid nataba aid tawbudi yade ko private minority school se unaided private minority school se state nate no da state ko ngarang na ta gi barai ni ko exception ni ko side
same way this state organization kay minorities ki koi constitution right be over for aduni article number article number kano ki 12 ki ko sida lore do taragadi state ama habise kai no habiduma phasana khangani ko state cha kari challi habidum su phasana khangani example khara mangai re koi khanghoga da ko state ki example se state ai se kai no habidu karai bhaw se state ko habidu state na define phasana tawre ko yani na khangni ko lagi article number 13 se I have a parake article number 13 sa yawi se koi law ko law sisi ai ngasai hai gre article number 13 ji de tawai article number 13 ai ji kedawe ba koi doctrine koi kari judicial review gi ne se assembly gi judicial review gi judicial review ko aduga judicial review aduga maunga define tawdise law gi definition se law ko law habse kai no law habse kai no law enforce habse kai no habse phasana mamuta na mana the definition be ne ai pathor ko law inconsistent with or in derogation of the fundamental right ko adi 13(1) hai se kai no kanda all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the constitution insofar as they are inconsistent with the provision of this state shall to be extent of such inconsistency be void ko sina 13(1) hai se kai no 13(1) hai se ate kemna te ko koi gi law khudima constitution na pass tawdringai da leiramba law khudima se kari gumba hairiba article number 13 gi se follow tawba ngamdraba dui taragadi madugi law do void oi haina lawdui adaga 13 gi 2 ko 13 gi 2 da which the state shall not make any law which take away or abridge the right conferred by this part and any law make it contravention the fundamental rights ko fundamental right ki part ni dana ko sisa and says that any law amakak state na sema ko the same topa take away or abridge the same topa natraga law thopa aduguma sema ko adu taragadi madu do ko void ne law thokane void ne di chatna ba yaroi ko article number 2 CDC is in any power PDC the fundamental rights se kai hai ni same to pe yaroi dagi kano to pe yaroi ko void oi ni hek same to ko matam na madu to chatna roi hai na law ai di kano hai bai wari ni ko state na sana state rising asagi article number 12 ta define to give state to ni ko si se jingna nu ko state na hai se ko adugi si article number 13 ji ma define to na mo na ba matam na article number 12 se darkar le ni aduna article number 12 sina hana hairam ni se yan dai ko aduni ko aduga law gi definition se na man phasana pire law da kari yawi de have do matang ko the ordinance order bylaw rule regulation notification custom uses ko adagi siguma me ba yare so I see explain to ra sidagi pa ba do direct pa ba do khangroi law gi definition kari kara ka se ko article number 13 na pi ba port mayam se article number 13 da kari yawi habedi mangwan da yawi se subclause ko 1 2 3 4 should be 4 bo yawe 4 adagi 1 2 3 4 yawe aduga ko A B yawe ko subsection hai tare okay sample nahi rahe so this article number 13 do next page to na tara
article number 13 article number 13 article number 13 da magi point mari lei ko point mari pi ana article number 13 da point mari pi protective shield ngasai article number 13 gi subsection subclause kano do 2 do protection protective shield of the fundamental right ke protective shield amoina protective shield adi kano fundamental right semdok pa yaro hagidro ko adu do sijina p haba haidi kano gina article number 13 jina ko habidi can be violated ko state amatana masi semdok pa yaro state amatana masi semdok pa yaro semdok ka haraga di kadoba ngasai fundamental right ta yaudaba oita fundamental right ta yauri kaidi semdok pa yaro adagi to subada doctrine of judicial review doctrine of haidi judicial review se kariguma semdokte haibase judicial review tawraga khangdoine judicial review ko judicial review abadi akoigi kari bu judicial review ko we supreme court natraga high court ani ni yengsanbado ani na masise fundamental right da sui ide or kano da sui the basic structure da sui sokte habdo ide 32 sina supreme court kini aduga high court kini 223 sa article number 32 ga article number 23 ga se sise masigi power je ide supreme court ta masigi fundamental right semtor bokude mak thingmagi power high court ta fundamental right semtor bokude mak thingmagi ide semtor bokude mak haise kano basic structure da yawo ga deni ko adu thingmagi judicial review gi power se article number 13 na pi bane ko establish to bi bane mana khamba ko ma haise kano scrutiny to deni ko scrutinize any law and declare it unconstitutional ko the unconstitutional ko unconstitutional and invalid ko invalid oy id fundamental right to sokpa yade fundamental right ta sokpa any law pass tor pa matamda yade na kakthatoine ko scrutinize any law and declare it unconstitutional and invalid ko void oy na log thokadine ko law any type of law pass tor pa yade ko it violates see ngasai gi karai da yawi si se article number 13 2 ko article number 13 2 da pasana hai bane ko any fundamental rights yani na aduga 3 subada kadoga har kana mana piba magi kano se definition of law ko law ko de max yo adi ngasai gi kari any law na sida hai gidra hai da sigis da any law na hai gidra law gi sigi scrutiny tawriba law se definitions mana pyramid mana law hai se kaino karamba makhalgi laws bu karamba makhalgi posaksible law ko ge haidi thingu hai na thingi aduga thingu hai ba pot to di phasana ta amdraga di yade dana aduna thingi haidi law pass any law pass tor ko ta na harami na law do kani no hai bu ma khangda bi yaro itana ko aduna law da kari yawge ko the law da kari yawge haraga di khoi kai yawge har kanda khoi order yawe ko by law yawe
ko rule yawe regulation yawe ko notification yawe makhoi punamak se karino haragadi akoina sise statutory component ko habadi court asijinaba yaba component oibani ko statutory component ne law da yawe order yawe bylaw yawe rule regulation notification yawe kyonko order se ai example ama pirabada order ge example haragadi koigi court ki order leidana court nama pada mama pa jida macha je mama pa je kaina de khalas macha jida nang pa child support che kana na pini ka haibadum tamda order taw deitana madugumbu court na tawdaba order gumbu se sijibu koigi kai haini order ko court na ka tawda ni nacha nu pa je si mama gi manakta thamu mapai manakta thamu mama na adi macha do macha gi child support che mama na pugadamni khotgadamni ka haibad sin bylaw hai taragadi koigi housing society na sina authority government sigi order di authority na traga court na law thor ka dong ni bylaw di koigi authority na te koi organization na law thor ka ko bylaw di bylaw ka order ka khena base order di government oi be ai na traga he ka court ko oi be aduga kanona bylaw sina organization na ko bylaws in organizations na rule hai sina koi gi kedoge har kanda traffic ki rule kai leitro traffic rule ko traffic rule ko adugumba sisi legal oiba poni ko singa tane legal na taba legal force yaw da base sika tane organization na law thokpa laws bu bylaw ko ide court na law thokpa na taba rules is court allow for or any police ki under in ek ki makhada law thor po the rules regulation is so koi EPA regulation later environmental protection ek regulation kan adugumato ko aduna ngasai ki kedo har kan notification habidi kaino koi gi any law ama koigi pass tawdore kaina law thokpado government na notification thokpa haibani ko haidi law ma CCMA mayam yengbiu khutbiu ka haibdo adugumada haibdo ni ko adugumada ni notification hariba mayam jingse loina makse kadoge har kana law da loi challe aduni do inchum hyper explain darama ni si mayam jingse kai no da ko adigi statutory component na tawida koigi non legislative component khara su leiri non-legislative component like custom or uses having the force of law id kudamoina harakanda koigi Hindu customary law na malaitro Hindu customary law koigi Hindu marriage act na malaitro Hindu marriage act to 1955 के हिंदू मैरिज एक तो अदू द याव द पोट खरा हिंदू द खरा चटलेबा खुदमैना हिंदू मसेन मरक्सिदा कोई सीसी तौगे कस्टमरी लॉ है तारे को दे सीसे नागालैंड दुसु लेबनी को नागालैंड की सुमोगी कस्टमरी लॉ सिने हेन लुई को हबदी मोगी कस्टमरी लॉ से अतुदना कईगुम कांदा law assemblies customary laws and hena powerful oiba matang su yawre ko loina mak chumne habadi na te but tawbada bu customary law khara leyeba aduna Hindu customary law khairisi si example ni ko haidi customary or uses ki sisu asagi keno da court ta puthokpa matamda court ta customary law se dum chatna ba yai aduduna maram ana kan ka doge har kanda koigi customary laws di iraga nati ko iraga thamoi masidi ko sum le ka khun lakai adudeida or kano state to the chatna balu to ne adu iraga thambalo na te like koigi rule regulation order notification asiguma na te am siguma am na te customary uses sai taragadi koigi Hindu marriage act 1955 na le ni tana adu Hindu marriage act to the yaw but
customary oina chatnaba moigi lamdu da chatnaba potche court na seasonal ya kaino ma pass ba kaino to ba tam si na ya ba adugum potu ni ko sidesta pallise 3 da ko permanent laws mayam khangamani permanent laws ti koigi parliament na pass over law mayam du ni ko degi temporary laws te koigi ordinance tu ni ko ide koigi kaino na pass over do president na ga natraga governor na ka pass over law do adu ni ko ordinance tu ni sising je law da channi ado constitutional amendment ji law da chanbra constitutional amendment law da chanbra sigi matang je question yam hangi ko constitutional amendment je law da chandabra haina ko yes lo ha madadi ma je chalamde ko chalamde original constitution de chalamde I see explain fadan taroke ko original constitution se the original constitution se ma je chalamde original constitution adi 1951 dadi ma je chalamde ko constitutional amendments I CA ko constitutional amendment not a law oiramde mas ahambadadi adubu kadoga harakanda 1971 da kadoga harakanda 1971 da koigi constitutional amendment 24th constitutional amendment ama tawe sise in response to golakna nama leyu ko sigi karak sida ko golakna se tawrubadagi akoina sigi 24th se lakhibani ko golakna si golakna kigi matang je ai hayeng kano da haijarake haidi phana kano lakpa matamda DPSP lakpa matamda director principal lakpa matamda ko adu huziki oinadi sigi 24th constitution amendment 1971 da pass tawbse sijina kari edition amuk tawrake harakanda koigi ngasai 13 article number 13(4) da kari haigi harakanda 13(4) habdi samana habdu irake ko nothing in this article habdi article number 13 se ko in this article ko shall apply to any amendment of this constitution under 360 constitutional amendment duni ko mai constitutional amendment khudima se article number 368 ki makhada loi tawbuni ko adu do article number 368 ki makhada tawba any constitutional amendment jiga asagi article number 13 jiga mari da laina desini or apply shu tawrishine habidi article number 13 da kari yaude haba isam na harakanda koigi constitutional amendment habise article number 13 de yaude haba or constitutional amendment je law na desini ko golang na tadi constitutional amendment je fundament di koigi golang na tasu di reverse tawgibani ko ado adumaina 1971 da ko kadoga harakanda 24th constitution amendment na 13(4) hapchalakibane ndubu koigi Kesavananda Bharati leri Kesavananda Bharati sina loi semdok pirame Kesavananda Bharati se 1973 ni ko 1973 da Kesavananda Bharati se na kadoga harakanda ngasagi sije loi kakthatkhre sigi article number 13(4) gi je kakthatkhre adune mana basic structure have a possible puri basic structure is a product badagi kari dorage harakanda kari da on balage harakanda basic structure is a product badagi constitutional amendment ko law ko
law oigera oirora constitutional amendment kadawa can be challenged law ni natte and hairambane law oiragadi law ni natte kogolang na namu law ni haidone gi kanona 1971 gi 24 constitutional amendment natte ma haidone 1973 dadi adugi mathau tadre constitutional amendment je nangna law ni law oiragadi semdokpa yaroi law ni natte haragadi semdokpa yai haina hairambane ado law oigera oirora semtokpa yage hair taragadi maje basic structure da yaroidabani haiko on the ground that it violates fundamental rights. Although karigumba fundamental rights violate torame hairagadi fundamental right itself says a basic structure da yauribnina khara adu taragadi fundamental right to basic structure da yaudabra da fasana muni kanda karigumba if yauram taragadi fundamental right noina semtoibedo law oigera oirora darkar tade ko adu yauram taragadi noi kano tawtoire sigi makhada Kesavananda Bharati gi makhada akoigi 42nd amendment ka lakini ko 42nd amendment lakini Minerva mill case ka lakini adugi mayam do aina se haizabado fundamental right ne dugi directive principle ne ani dugi khatnabagi matang da ko aidi kano khatnabagi matang da tamakini ko adu makhada tamakhise duga huziki oinadi constitutional amendment se law natabra haise question tawnadre ko law oigera oirora the constitutional amendment se karigumba if fundamental rights constitutional amendment se kano oiraba ko constitutional amendment se fundamental right to swallaba or direct kind of basic structure to swallaba thing law ngasai sanarami sine kaino law ni haragadi semdokpa yaroidone article number 13 gi matungina law hudima fundamental right to soe haidi kano law hazike haraba law ni hare taragadi fundamental right to soe karigumba law natte hai taragadi fundamental right to sotre adamaina torambani chance to yengam bai tar ko Kesavananda Bharati lakpadai basic structure ne ajalaga do noi basic structure oi taragadi noina tori thabak tom te yaroi haidi sidagi Kesavananda Bharati de change fazana lakni ko so constitutional amendment je lora ko lora haragadi law natte constitutional amendment je law di natte ko but tabadabu constitutional amendment je law natragasu article number 13 pandragasu ko basic structure natte habse judicial review tawraga dum khangbe gyan tai ko law ni natte ana natte na hai taragasu dum ma semdokpa yaroi basic structure ram tar shida law ko article number 13 gi sa ayeng dot 14 15 16 yam bring si shida idalo shala si thank you so much have a great day